Hiyang okay panipon walan wow na rakso kon peyo wow kisanan ken ko lukan ko nanalangkot nan kanyay ko wow choro rong sa na chay kop na koryang kop na speaker and legislature sa kong labalabakan nan kanyang siya mumot sa government o chon pon peyong sag pechawan mo ka kupuran korasong nan sa kulmachay rongan ranoj. Ngay sa Nicolas, maban pechawan kalile kukupurakan, autapan sa kulmachay rongan ranoj. O yet charalakan sa kulmachay rongan kayo, men kapasa mepit uyapan repatriation koryaw, uyapan tato kanan lab and pon pekwen kolonabak, training and panyan marine protected area, kapayo men kapasa mepitokan sila kapinsalet sa mga COVID sa tumaw o kalamaw sa kulmachay ran masalangan ponpe. Kaya ngayon sa kulmachay ran ranwat pan sang kolonya ngayon ponpe. Ponpe COVID sa tumaw emergency task force men pechawan kapasa yung chonway mepitata. Uyapan kotskilang the pechawan ng application and CQE the certificate of qualified entry. Paras naman yang sa balto the protocol pay sangnan when maslikan na besamkan kananana o teta CQE application form online ni link may pachanan option kop na chungal website Ponpay State gov.fm, the Ponpay State.gov.fm, ang kalalapak ng mga ichingkan kung kagkatar email ang Ponpay COVID Saktuaw Task Force ni email Ponpay COVID Saktuaw Task Force @gmail.com te call siluryaw saro silisa kayo saro tuwaw. Tanga kan may nakapachayang nan application kan yay kayo Cleland passport, kornyaw, kisilukong token silasin, and COVID sa tuwaw ang railakan, may samtari sa kwaluga chota, kasilu, may bilananong medical referent, tesumaw, kisiluko and saynong kisumaw, may rasang, LOA, the letter of authorization sa my care, o kisiluko, Iman ni sang chok-chok. Me kasaleta me kakaleop sayla. Me socha kakaleop sayla kananen miya me pan yangangi puen sawasa nan rairan sayla. Muran application kanar pan alanti Ponpay Task Force pan pachoyang nan pachongkan o weweyang koros nan email. Koryawan sa kulmachay nungan ranwatch, uyapan tataw kanal, pwede kakol sa namaw o wito kanin Ponpay. Palian rong nan sa kulmachay resyon Ponpay pachawanan na tiyareo rong sang kampan palo-palo na pag o malaylay to public safety and when Ponpay. May bitatawag taklan traffic sign, may pachani, pikasan yal and blue nine. Wag taglawa siya piyawitar. Puwena pali o kachkala, tsangan-tsangan moral na isawakan. Pali na insang o ninsaw chingkan. Karasan ka jing mga itapachawan, may stop sign, may pacha blue nine. Sila tatok o wasaksat yalar one way. Al pacho tala talanyar o pacho tito sang talanyar nat. Waran na sa karasan pacho sang wain kichi. O sakos, ang nan kolonya kanchok o tatang sign may pacho blue nile intersection. Kasiluwan sa palmanchay rungan ranwat yay training and marine protected area nan sabungan nakchota riyapatriyay sa kayo. Palian rong nan sa palmanchay retyon Ponpay pachawanan at yari rong may pit training ngayon may palian Ponpay State Division of Fish o Wildlife TFW pachawan niyayan nan wasan meeting, the conference room laut nan option kop na may pacha pay level ng kolonya ng Ponpay. Training wat pachawan
Opolpan Conservation Society and Pohnpei CSP o kaway to sa WAS and FSM Department of Emergency Climate Change Environmental Management kakan. Training watch pachawan niya kiyaran niya may ni October sa kwalu o sa tuwaw and barya to sa kayo. Training watch at pit opolpan wasakan may wasan na the Marine Protected Area kanan sa Palmachay nan Setan Pohnpei. Nintuan taman sansan may training watch pachawang yang right community conservation officers CCO kan hoy right police officer kan enewe kan and Pohnpei may matalaniyo unat sa kos o kuchi met yang sawa paliyo tare kabalan wasakan no yang asana the Marine Protected Area nan sa Palmachay nan Setan Pohnpei. Namyaban tatakot Palian Conservation Society and Pohnpei o Division and Fish o Wildlife and Pachawan Ewang Department and Resources o Development ang niapolpan kasantikan o kasanatakan and wasan nangkan the Marine Protected Area metuacha palita rawiyapan like sochakanangkan and teruyawi Nanset and Pohnpei. Katayawan sa Palmachay Roman Ranwatch Palinagan Pachawan na balito kan sila kapinsalet sa mga COVID sa tuwamen Pachawan. Sa karako ay pakan may lang nasakan makakarmiyang kachki. Sa Pachawan na kan sila kapinsalet sa mga COVID sa tuwaw sambarit sa Kuala Pachota. O enpit Pachawan sansan may liyakan mersenyan. So jakapiyang kachki sa Pachawan na kan sila silwatch. Tokan sila kapinsalet sa mga COVID sa tuwawat kan pacho ta publikal palpalyan monmunian Pohnpei o dispensaryan kolonya. Tanian publikal kan pachawan restak lakwalu unimensam leg lakimangin sautik sa niya atlet niyalam. Koros memenyang koch kita pachawan tokan sila silwatch. Tananana uteka tarapamuan tokan pachota tokan sila kapinsalet sa mga COVID sa tuwawat kumunyaw ni Pawan Pilpachawan Sansal meranot chay sa panman kumuniyan sila Riyaw Moderna vaccine o Chansa ng Chansa. Ang Moderna vaccine kan pachota pak Riyaw nan rabi sa kwalunan punga o Chansa ng Chansa kan pachota pak Eucha. Sang likaway tan banyan US Central for Disease Control kumuniyan sila kapinsalet the Soma COVID sa tuwaw so chakapar o apal barara bat 20% waisak tayo poncheo. Nan report na kung pachoda sang kanyan Pohnpei State Vaccine Administration kasaleta melalato ni no pampatayo riyagot ngayon sa kayo iray laramasan Pohnpei kan makachkiyat tapachamanayat tokan silasin and kapinsaleta sa mga COVID sa tuwaw kanyang tokan Moderna to primary dose ray laramasnan wanakit limapit wanak tuwaman may batch-batch walisap koryawan tok ta second dose ray laramasnan kit riyakwis yaman siliman may batch-batch limaysap tayo o iray lakan makachkiyat tapachamanayat tokan silasin and Johnson & Johnson o Moderna iray laramasnan limakit riyaman may batch-batch isisak riyaw. Na report pilkasaleta person sa naramasakan enewe kan and Pohnpei mapachkiyat tapachawaner tokan sila silwatch. When matananin person kung isak silo, waisawan no person to sisak tuwaw, when not person to sisak mano, when kolonya person to sisak kayo, when sakos person to sisak, when kuchi person kung isak walo, o outer island kanan Pohnpei, person silisap. Ranwat Pohnpei kachin sa kalman kunian Moderna, riyakat limabuki limay sa walo, o waniyan chansa ng chansa, kabuki limay sa kayo. Kain saklaan sa kalmachay ranwat yayan na sanlangan Pohnpei, malangal paan patpatsa ni PJ 0.0, kulak 8 minutes kaya tao ni naman isang hulal paan patpatsa ni PJ 5.5 kulak niyang minutes kaya isang
Tauli mo rin sa was o malangal taan patspatsa ni Picheo, Poincheo, kulak 8 minutes lisa kayo ni Sauchi. Ranwa chang pan patspatsa nan pungan paliyay ro palimasa, ninat limaw, ilukan paina taan patspatsa ni Pich payong limaw taan kabukan o pan miya marmarakan kachaw o kachaw masil akayan saw, pilpan miya ngilan na sakon. Ni Sauchi kan pan patspatsa nan pungan pali masa o palilapang ninataysak lalaysak limaw. Iloklukan pa na pan patspatsa ni Pich payong limaw pan kabukan yang aku kachaw o pan kap miyang lanan sapol. Niyala ang pan patspatsa palimasa ninataysak lalaysak. Iloklukan pa na pan patspatsa ni Pich limaw lanwano tan kabukan yang aku marmarakan kachaw o ngalanan sapol. Wan lam ranaya patspatsa ni Tigaro tuway sa kayo. Wan lam ranranwat patspatsa ni Tigaro sisak wano. Wan susongan kachaw mangaratin ng rairan. Awar ya isak tayo patspatsa ni Insis sarapoy siya isak silo. Wan susongan kachaw mangaratin ng sampungan no pagta. Patspatsa ni Insis sayo po ni may isak silo. Tuan pay tanor sang patspin kulakono minutes lusak tauli ni Sauchuk. O pan from salang patspin kulakono minutes isak tayo ni may saman lakap. Ngayon ko yay matyakan autapan sa kulmatay rungan ranwat kalanganan kumran koras o kasaleda. Saraway.